to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station, ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad mamalingling, mangin, Paborito. mayombo, Paborito. pantal, Paborito. poblasyon Weste, Paborito. Jad Paguchiko, Paborito. aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. SPM Saray Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na saray matuan nagagawa at balay. Probinsya, bansa, tandyan intiron mundo. SPM Saray Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, Silawas Karo, tangka paborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kapusan. SPM Sakay Amaro Lawas si agaw na Lunes, Pangasinan, Dagupan. Wadyala, Susaray, Balitan Matua. SBM sa Ikabusol, Nasaray, Managbalitay, Tilatan, Fake News. SBM, Saray Balitan Matua with JCB, Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team at the technical side, si Mr. END, Engineer Nixon Dakal. Agaw natin na Lunes, mga kapaborito, petsa 20 at bulan na Abril, taon 2026. Nagunuyan Mayo la. Happy Bangus Festival sa mga tagalungsod ng Dagupan. Ang gamanuntan, yawala tayo crazy sa tatang talagagik. Agni na pamintuan no kapigan so pansumpal nasa gera at baltan na Amerika tan Israel, Amerika, Israel tan Iran. Although walay initial information sa tatang talagagik, mismo si US President Donald Trump la sumiarap at saray negotiators o dinod saray leaders na sa bansa ni Iran tapyan naman bilang at walay napan kakasakyan agreement at nayari nayari ng tundalatan so bakal at Iran at atang tanagagig. Pero right now say pampoproblema tini unstable ni agagik so satay presyo na saray crudo at saren kaplasan. Although jad bansa tayong Pilipinas wala man lang ti so pasingayo
Ya, baka by tomorrow we will have another rollback na saray presyo na krudo. Although recently wala lay rollback ya gawa, may last ya impampagasolina tayo, nan pagasolina tayo 88.75. Natan 87.50 la, 87 pesos and 50 centavos. O ila ko mo yung laksab niya. Yay lalo ang tayo itong paano unlagsab na tayo 3 pesos na buwas. Ay, agi, unlagsab ni Kubon. Sa ilalo ang tayo tatin talaga agi, itong pawil at sa may dati ya presyuan, ya 50 pesos ya masulok. O ilang ko mo nung pawil ni Ed Saraman, ya presyuan na tatin talaga agi, although sa Department of Energy, agto na pamintuan mo no makapawilti ni Ed Saraman na presyuan, medyo malabo kanto. Pero sa makaperman nan karuman kapigan man na agaw lulag yung mga iter na ayuda so Department of Social Welfare and Development demanded Metro Manila at saramay riders ayagi jad putang na panahon jad putang na panahon na taton tanagagi katulati ibabaga tayong naynay jad say putang na panahon kung sirum kayo dino mangawit kayo na sa pananggalang kontra sa init ng araw at magbaon din ng tubig. Anto agawa at sa may distribution na DSWD demanded Metro Manila sa Kuya Rider abawi ay bilay. Nandi ay bilay tatin tanagagik na atake lapud putang na panaon. Al-alwaran tini agagik ya so kipapasi panaon although sa iba baganatan nasa pag-asa at makalik na tayo walay nalik na tayo terter na oran walay localized thunderstorms ya si katoy ilaluan ya mangiter na partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms at Metro Manila and the rest of the country at Sayan Agaw at ang nabatlakang kulanti very unfortunate sa Kuya Rider na andi ay bilay lulugya saya at akapila mipipila at sa may distribution na ayuda tapian makawat labat na pigaran 5,000 piso I understand it's 5,000 pesos so supposedly naawat to kumon pero ang tayo tanagagik sa ikwanda no pag-aliwan saray riders lang bangat. Sa ikwanda no pag-aliwan saray riders lang bangat, dapat dandamat na konsiderasyon, dandamat na fuel aid, tawala rin na idanlalanti na fuel aid agontan, nagkalalo raray transport groups, pero wala iuy natanatatan tanagagik yung nakaukulan, at pati saray small farmers, saray fisher folks, aray dumarahalos tayo, aray sumisigay tayo, nakaukulan na itan matira na sa may tatawagan niya government fuel aid. Taakin, saray dumarahalos tayo, manguusar na traktor. Si pa'y mampapaandar na traktor, gasolina. Agaon tanatatan tanagagik. Agaon andar sa traktor, manggapay gasolina tutan. Untan mat iray sumisigay. Agaon andar iraramay motorboat da, agira makapansigay at bitaw agira makapansigay di manod tao atatan taragagik mo ang gapoy gasolina na saramay motorboat da agauntan kanyan wala nata so sa may kanunutan ng former Senate President Senator Francis Chis Escudero sa ibabagat atatan tanagagik at ay fuel assistance iitara saray tricycle and jeepney drivers at saray nagduruman na lugar at bansa nakaukulan na cover mat irara may small farmers and fisher folks si karamat apektado na sayay itatag na presyo na fuel prices na fuel products agaw tanatatan tanagagi tapyan januntan at makapag-contribute ira at sa may
food supply. Food supply na bansa tayong Pilipinas. Nagkalalo sa rito Maralos. Mantatanam na pagoy. Gauntan. Nugira makapantanam na pagoy. Walay bulasya kanan tayo. Nga po. Gauntan. Nugira makapanan Untan matad sa sumisigay. Nugira makaral na makakarad tao. Agira makaral na sira. At isira ang tayo Alangan na kabaaw labahan. Gauntan. So, they are equally important. They are also part and essential to maintaining the country's food supply. Kanya sa kwanto ng Senador Escudero, sari kabyan na Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BIFAR, sa ibabaga na sa BIFAR at atong tanagagik, half kapaldwa na saray fisher folks tayo. Sari sumisigay tayo at intirong Luzon. Tinmundalara yaunla at tao lapod saya so itatagay na presyo'y krudo. So you see, may epekto tuta na tatang tanagagik. No, agiraon lang tao, ag tayo makataway na pingka. Ag tayo makataway na may agamang. Yes, di ba? Yakwanda. Ag tayo makataway na sara may sari-sarin, sira-sira, yan na naalagdayan, agaon ta na tatong tanagagik. Kaya sa kwento ng Senador Escudero, sana mabigyan ng karagdagang tulong ang ating mga magsasaka, pati ang ating mga mangingisda, bukod sa nailaanan na ng pamahalaan para sa kanila sapagkat hindi naman talaga sapat ang subsidiyang ibinibigay. Hindi sila dapat maiwan sa anumang ayuda ng pamahalaan. Kaya sa kwento ng Senador Escudero, both the national and local governments dapat mag-exert. They have to exert every effort to ensure, para masiguro na yung fishing communities natin in various parts of the country ay makatanggap ng tulong the soonest possible. Siya dyan luyag tayong Pangasinan. Karaklan matad saray Tagaluyag na Pangasinan sa anap bilay da ditanad tao, wagontan, sumisigay, simpre watan Sulinggen Golf. Since time immemorial, watan latan Sulinggen Golf, wagontan. Yaditan sa pakakaalaan tayo na saray-sari-sarin sira-sira, yasi katumatay pakakapanbilayan, nasaray sumisigay tayo. Nisay kwento na Senador Escudero, he noted that several localities nag-rolled out na ng mga fuel assistance sa mga affected sectors. In Eastern Visayas, for instance, more than 900 municipal fisher folks in Biliran Province recently received kanto 3,000 pesos na fuel discount cards under BIFAR's fuel discount program for farmers and fisher folks. Jad Tacloban City, sari transport groups, akawat mula na sa fuel aids. Jad Bacolod City, wala mo lay distribution, courtesy of Lone District Representative Alfredo Abelardo Benitez, wala lay agawan distribution na free biodiesel at sari fisher folks in several barangays. Sayan inisyatibo at tapen natulungan iray small-scale fishers at nabawasan may operational cost at sa itatagay na petroleum products agtini makakasiguro anggad kapigan. Saya at untan so kipapasan to. Sa samahang industriya ng agrikultura kwanto sinag ng Senador Escudero, Under Executive Director Jason Kainglet, wala mo le report up to 50% of fisher folks in Cavite, Bataan, Zambales, and Pangasinan, very good, tawala mo la dyan Pangasinan, Cavite, Bataan, Zambales, and Pangasinan have stopped going out to sea. Aliw man na yan, very good job. Ito sa i-report natin na sa samahang industriya ng agrikultura o sinag, ulitin ko tapen mas malinaw,
under Executive Director Jason Kainglit, 50%. Imagine, balbalog ya porsyentuta nagagik. 50% na saray sumisigay from Cavite, Bataan, Zambales, Tansay, luyag tayong Pangasinan, Timon Dalara, yaunlad tao, lapud saya so rising fuel costs. Pangis na Pilipinas, through its President Pablo Rosales, likewise appealed for immediate government aid. Yasay kwanto aray small fishers are earning almost nothing. They are earning almost nothing. Lapod saya so atag presyo na krudo. So sa kwanto natin ng Senador Escudero, araw-araw silang lumalabas para magbigay ng pagkain sa ating hapag. Pero sila mismo ay apektado sa pagtaas ng presyo ng krudo. Kailangan nila ng agarang tulong at suporta mula sa pamahalang nasyonal at lokal. Including din ang lokal. Ano bang plano rin ng mga local government units? Sa mga itatansit dati balbalog ya budget da. Antikwan yumot, antuniba gayo, agaw tanatatan tanagagi. May budget naman yung mga LGUs. Can you spare them some budget para naman magamit po nila sa kanilang pangingisda? Kani, alanganin tiniagagi kat sayang gano at sa may primeron agaw ya inanunsyo na Iran ilukas dalatay Strait of Hormuz at biglang limagsab sa presyo na krudo, balat on the same day binabawi ang matlamlamang binabawi ang matlamlamang tan giimbagadan inlukas dalatan sa Strait of Hormuz. Kanyan say pagalamat agagik wadtan ninsan siya. So pagat tayo at sa tay biglaan niya in pansaralamot. Non-collapse agagik may announcement na Iran. Lastog to ni na sa may foreign minister da at Iran sa tay Strait of Hormuz at completely opened for all commercial vessels. Nan manlapod sa man niya balikas to limagsab na 9.4% instantly so crudo. 9.4% instantly. Diyan sa may trading centers limagsab na timagay so sa may points da singadjad DOW Wall Street nag-surge to a record high as 868 points. Pero hours later, pigay oras lang bungat, mismo sa parliament speaker na Iran, inanunsyo to that the deal was scrapped, that the strait would stay closed until America's naval blockade was lifted. Pero sa kwantumat ng US President Donald Trump ay maganaw. The naval blockade will remain in full force until our transaction with Iran is 100% complete. So kapigan kasi yan na-achieve titan so 100% complete at sa ating transaction na Amerika at Iran. Ay kaukulan tini so dasal agagik. Kaukulan tini so dasal at sa rarayan kaprasan niya kumun at naandilararatan naandilatan so problema giyera at bautan na Iran tan sa redwaran bansa Israel tan sa United States of America. By the way, on April 22, 2026 at atin tanagagik sa agaw na Miyerkules at Science Simba, ipapakabat na sa Manawag the Minor Basilica, the Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Sa April 22, 2026, ang gapoy nagawan blessing
nasaray vehicles and religious articles. On April 22, there will be no blessing of vehicles and religious articles. Tapos nagkila na pakil. The masses are scheduled at the following hours: 9 a.m., solemn reenactment of the coronation; 4 p.m., fiesta mass and grand procession. Tano April 22, si Katulaya may may canonical coronation anniversary. 100 canonical coronation anniversary na sa Nuestra Señora del Rosario de Manawag, Our Lady of the Holy Rosary of Manawag, April 22 tanagagik Wednesday. Kanya ang dapoy blessing na sa vehicles and religious articles, but the masses are scheduled at 9 a.m., solemn reenactment of the coronation, and at 4 p.m. Will be the fiesta mass and grand procession. Ara may regular schedule of masses and blessings will resume on April 23, 2026, the following day, Thursday. Okay? Okay, untuloy so SBM, saray balitan mata at atang tanagagik at saludo tayo manaya at saray ay so team na kalasyaw talaga pasyamat iragagik ninyo tanay from 03 to finals. Yan. So binabati po nila yung kanilang mga coaches ng kalasyaw team. Tani unarap ira asinggan man so nakalaban da para sa finals la finals la tatong tanagagik at wala lare schedules da ya arapon da agagik at saya ay so tuloy-tuloy ya basketball tournament at luyag na Pangasinan. Good luck sa mga players po ng Kalasyaw. Recent small earthquakes in the Mindanao region are increasing. Ayagi. Lately agagik wala may nababasa tayo social media wala makakalik na yugyug at Mindanao. At sa ibabagada natin, we hope this is not a sign of stress building up. Walay mumonitoran da natin ay so Philippine Trench. Mumonitoran that kagagik so sa Philippine Trench along with nearby inland faults kasi mukhang nagiging dumadalas yung mga activity ng earthquakes dyan po sa may parte ng Mindanao. Sa ikwandalan tinatanagagik, we are placing both the Mindanao and Visayas regions under watch. Meanwhile, Luzon remains relatively quiet. Hopefully, seismic energy will not shift toward Luzon. Giwag. Dito pa naman yung ating kinatatakutan. With increasing seismic activity in nearby regions such as Taiwan, Indonesia, and Japan, a major earthquake affecting Luzon could have serious consequences. Wag naman. Pero sabi nga natin, mabuti na lang po at na paghahandaan din po natin. At least may mga ganitong warnings ngayon. Ito namang recently na statement ni Madriaga, mga kapaborito, ay marami ng kumukontra tulad ngayon. May mga mag-asawang may-ari ng restaurant na muna pinagdalhan ng pera ni Ramil Madriaga, pumalag sa mga akusasyon. Imo na may painting. May kadwa may babagaton walay mall somewhere in Pampanga man to.
sa kwanto may sakayod social media, wala namang mall doon sa aming lugar, sa Lubao, kanto, Lubao, Pampanga. Mall na meron pang bangko inside. Walang capability ganun, kanto. Na-refute na yung isang pangalawang statement ni Madriaga. Ngayon meron ulit. Hindi na po nakapagtimpi si Attorney Edward Chico na pasinungalingan ang mga sinabi ni Ramil Madriaga tungkol sa negosyo ng kanyang pamilya. Matatanda ang binanggit ni Madriaga sa hearing ng House Committee on Justice and Nomo Basho Restaurant na ang Nomo Basho Restaurant sa Quezon City na umani isa sa mga pinagdalhan ng pera ni Madriaga na nagkakahalaga ng milyong-milyong piso na nakalagay sa malalaking duffel bag. Utos umano ni Vice President Sara Duterte kay Madriaga ang mga deliveries ng pera. Ayon kay Chico, asawa niya ang may-ari ng nasabing restaurant kaya kailangan niyang magsalita. Yung Nomo, ang may-ari niyan yung asawa ko. So na-implicate kami. So liit ng Nomo, wala ho kaming opisina, wala ho kaming kwarto, stock room lang yun. Sinong si Raulo na magdadala ng duffel bag sa isang lugar na maraming tao? May show. Nga naman, maraming duffel bag, maraming taong kumakain. Kaya nagtataka yung abogado kung bakit ang restaurant nila ang binanggit ni Madriaga, lalo na't bihira lamang umano itong bisitahin ng mga kaalyado ni Duterte. Handa naman umanong makipagtulungan si Chico sa mga otoridad at sa House Committee on Justice para patunayan na walang katotohanan ng mga sinasabi ni Madriaga. Ang challenge is, pwede kayo mag-ocular inspection dito. Willing kaming mag-cooperate kwanto, may abogado. Napapalpak kayo sa mga sinasabi nyo. Porket doon bumibisita mga kalyado ni Duterte? Ayan ang tanong, Yan ang tanong, mga kapaborito. Ay, lagi. SBM, Saray Balitan Matwa. Kabusol na Saray Managbalitay Tilatan Fake News. Untulay kaya rin ni Nasaran Pakabatan, Paimano Malalapunit Saray Manangantabay. Ang puta-putang Iran Balita. Huwag niyo akong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sonata. Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Ayan, si #1 Pop Music Station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, the premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1
Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Asinggan, Paborito. Malunga, Paborito. Natividad, Paborito. Rosales, Paborito. San Manuel, San Nicolas, San Quintin, Santa Maria, Nandiyan tayo. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan, ang inyong official summer station. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Talagang summer ang saya-saya dito sa Pangasinan. Halina na mula Lingayen Beach, saya di mapantayan. Kasama barkada, buong pamilya. Summer ang saya, oh oh oh, dito sa Pangasinan. Go go go, saan ka man, dala ang saya. Summer ang saya, oh oh, Pangasinan, sigaw ang go-go. Init at saya, sabay-sabay nating maranasan. Radyo Pangasinan, Your fun under the sun summer station. summer ang saya. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. SPM Saray Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Programan magipasabi nga saray matuan nagagawa at balay, probinsya, bansa, tandyan intiron mundo. SPM Saray Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Kaulo, Kantabayo, sa Lawas Karo, tang kapaborito yo, Joseph Kanilang Bacanihes. PM Saray Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM SBM is brought to you by Mars Restaurant, Galila, Mangantila, and Mars Restaurant. Matatagpuan sa Rufinas Square, Binmaloy, Pangasinan, just along the highway near Dagupan City. A perfect venue for a dinner date. Mars Restaurant. Come hungry, live happy. Totoo po yan. Sa Mars Restaurant, come hungry, live happy. Ang kanila pong operating hours is 4 p.m. hanggang 11 p.m. Open din po sila for lunch reservations. Just inform them ahead of time. And if you're looking for delectable yet budget-friendly treat, Mars Restaurant will satisfy your cravings. For melt-in-your-mouth baby back and pork ribs, mouth-watering cuts of steaks like their ribeye, sirloin, T-bone, porterhouse, strip loin steaks. Meron din po silang savory bangos a la pobre, jam-packed with aromatic garlic pits. At meron din silang ultimate Pinoy pulutan, gaya po ng kanilang signature mix-mix or yung pong beef innards, yung kanilang sisig, chicharong bulaklak, and yung kanilang chicken supernova. Meron din po silang bulalo
at saka sinigang to comfort you. And if you're craving for light meals, try their rich aligi pasta or their out of the ordinary Spanish sardines pasta. Also their satisfying chicken teriyaki wrap at yung kanilang New York strips wrap. Yan, di ba? Yan po yan sa Mars Restaurant. Perfect for satisfying dates or late night cravings. Matatagpuan sa Rufinas Square. So hello and good morning sa lahat ng mga viewers, mga taga-subaybay po natin. Magandang umaga po sa inyo. Ingat-ingat po tayo kasi ang tinatayang init ng panahon today is about 38 degrees centigrade. Ngayon po yan. At maaring makaranas ng heat cramps at heat exhaustion. Heat cramps at heat exhaustion with 38 degrees centigrade na init ng panahon. Ang patuloy na aktibidad sa init ay maaring humantong sa heat stroke. Kaya naman trabaho kayo ag kayo mampapataktak at agaw. So, ang advice is extreme caution. Extreme caution. Ingat-ingat po tayo 38 degrees centigrade sa Dagupan City. Ay siya nga pala sa mga debuto po ng Jesus Nazareno. Papunta po dyan ang Jesus Nazareno sa bayan ng Binmalay. At may mga schedules po na mag-i-start sa April 24, this coming Friday. And then April 23 and April 25. So April 23, darating po yung imahe ng Jesus Nazareno from Quiapo. Meron po mga misa na naka-schedule at babanggitin ko po yung misa na naka-schedule para po sa mga kasama po natin dyan sa Dulag Parish under Father Jaime Quinto. Ang Holy Mass po natin sa Butangtayin Oras sa April 25, Saturday, alas 8 kabuwasan. Sa parishioners na Dulag Parish, sa Jesus Nazarene Parish, Barangay Balugo, Barangay Basing, Barangay Dulag, and then Barangay Amangkuro. Ang Holy Mass po natin, alas 8 ng umaga. At ang magmimisa po dyan, ang ating kura paruko, na si Reverend Father Jaime Quinto. Gilingonan April 25, Saturday, alas 8 kabuwasan, butang tayo, so misa. At sa ating isabi, nasa Jesus Nazareno, ditan at bali na Binmalay. At sa mga pulos daniya manpipiesta at sa rin kapusan at sa rin nandurman barangay at bali na Binmalay, happy fiesta. At pero wala natupad ko labat. Jad barangay Bunlag nan fiestara ang anto. Nan fiesta kay ditan at barangay Bunlag anto. Antay kasi wala rin na papasikmatan ko social media. Ya wala man post na live at sara may fiesta at kada barangay. Ya wala rin sayawan. Wala ray bisita, aray VIP, wadman, nagkalala sa ray opisyalis na baloy, wadman ira, VIP, man sasayawan ira. At sa ray naduruman fiesta celebrations, at sa ray barbarangay, at sa ikwandalanti di mayor, sa may interview ni man, at tuloy-tuloy sa selebrasyon, asarati fiesta, at barbarangay ta, agmat nayari, patundaan o rupat iraratan. Selebrasyon agantan. Siyempre, that is in honor of the patron saints na sa rin barbarangay. At wala rin sayawan niya nanunong tayo. Wala man na live kasi nasaratan niya sayawan niya na gagawa at sarate selebrasyon na fiesta at barbarangay. Pero walay na obserbanda labat ditan at barangay Bunlag. Ito nan-celebrate ira na fiesta at hindi ra pinayagan na magkaroon ng sayawan.
bawal daw. Kaya medyo nanunot ire taga barangay Bunlag, akin tabawal susayawan at sikara at barangay da at barangay Bunlag. Jad aron niya barangay, when they celebrated their barangay fiesta, when they celebrated their barangay celebration, agaon tanatatong tanagagik, walay sayawan. Malilikot ira. Jad big na saya krisis na nalilik na tayo, jad big na sami gangan na si Presidente na Pilipinas, si Presidente BBM, nunayari we can dispense with the celebration of the barangay fiestas, pero wala rin measures measures si obserbahan at sa tanya selebrasyon na sari fiesta kung tanatatong tanagagik at sari palabas ya fiesta sari barbarangay wala agawan sayawan, wala agawan bailian. Pero akit si kami jat barangay Bunlag agda kami pinayagan mag-celebrate magkaroon kami ng baili. Ta importante tay baili at panpiesta agagik at may sayawan. Wala rin sayawan, walay programa, agauntan, walay daisat ya panlilikat. Nasa rin tutuo at pansilibrada na sa ating barangay fiesta da. Importante tayo baili. Tantay malay Pilipino, likod at sa rin marunong iran mangansyon. Amin lawarin Pilipino makakansyon agauntan. Akabumbon lang mikropono. Ang gano sintonado, sige, mangansyon ya mangansyon. Ta sa ray Pilipino, music lover agauntan. Gabagabay di mangansyon. No, si partner ko laba, di sarasarag ti mangansyon dihay. Anti favorite mon kansyon partner. Engineer Nixon. My way? My way? Agauntan na taton tanagagig. Di ba? Untan mo, no wali kansyonan, no sari Pilipino, hilig di kansyonan, hilig na mo sa sayawan. No ninyo dot sari social media, TikTok, puro sayawan. Noon tunay modernong sayaw, aligon na, hawak mo ang brief, hawak mo ang brief. Kanta, wala mo sa sayaw, ako lawa, hawak to ang brief. Agauntan, nabantayan nyo man. Hawak to ang brief, isang sayaw-sayaw. Ka-shorts ni, si Bae, agauntan. Ang gano ako kumanot laligs to, impaway to ni, impanang impantatod karaklan, at publiko. That's how susari Pilipino, that's how they are enthusiastic at untan iran bungatla. Yan o kada pyesa, walay likod at sa ating kansyonan, wala mat so sayawan. Mangkalaw irabalo ditan na barangay Bunlag, jet aron na barangay walay sayawan da, pero dimad sikara, agira ka, agdara pinayagan, agdara inabulian. Ini day permiso ya manggawaray bailian. Manbaili rata itong tanagagi. Akin kasi kwanda, si katutan sa tupot-tupot data itong tanagagi. Natan, noon balay ng tupot at sikara, akin na siya patay guest speaker yung kwanda. Antayo, noon timbagada, no siya patay guest speaker da. Then, inbaga nasari tagatan at barangay Bunlag at Bali na Binmali, no siya patay guest speaker da, imbagada, yes, I guess speaker da, it's the former mayor of Bali da Binmalay. Si katumanay ginaw dan speaker. Nata na may nantupot sa kwanto, now you know. Ganun ba yun kung andari totoo? May feeling insecure pa rin ba? May feeling insecure pa rin ba sa presence ni former Mayor Sammy Rosario? Insecure pa rin ba? Wala nang plano po yung matanda. Lagi na po niyang sinasabit, binabanggit. Hindi na po siya tatakbo. Siguro, sa ang imbitan dat si Kato, he, being the former mayor of Bali na Binmalay, ay nanserbimat at Bali na Binmalay for 15 years, ginawan tumatso sa ipakayari to, para kapon pabali-balian sa Bali na Binmalay, kanyan walay inmalagay may sakaya mulag yung mulditan, agauntan mulag, pero
at least wala imalagay yung mulditan. During his stint, wala imalagay evacuation center, ang butol-butol, agontan. Wala ni imalagay training center, agontan. Para kapiray iskwilaan at nanduruman na barangay at bali na binmali, agauntan. Para kap so itsuran na say munisipyo, agauntan. Para kap so itsuran na say plaza, agauntan. Para kap mo so say public market na say bali na binmali, agauntan na tatang tanagagig. Para walay imlim masamot ya balon police station, ilinmasan balon fire station, wala ilinmasan infirmary at bunog na munisipyo, wala ilinmasan Sangguniang Bayan Building, waditag bunog na munisipyo, hanggang natan at it doesn't serve its purpose pa kasi mukhang hindi pa lumilipat ang Sangguniang Bayan doon. Wala ni imalagay housing project. Kwantano, this is the first Aminya LGU sa luwag na Pangasinan. Mukhang ang binmali lang ang may project na ganyan. So, siguro out of respect, out of recognition, nasa raratan mat agawan to at bali na binmali, at loob na 15 taon in panserbito tutan, in panserbito ditan, ay panunong tumat sa panangaro to. Ay panunong tumat so sa may impanparakat to, bali na binmaloy, ginawan to yung ganyan nangyari ang tumatagagik, napaaligwas na parakap, so kipapasa na binmalay, tapyang januntan undakap, so ekonomiya na binmalay. Agauntan na tatong tanagagik, indang ninyo, di ba, babagadan natin, yung mabatla at 290 million, 290 million, so koleksyon na sa LGU binmalay at kwantano local o including ladtan pati sa may national o dino pati sa may STL. Tapos pa no lamot may STL kasi may STL in Balik Castilla at sa aming bunag agaw agagig sa STL sa LGU Idintiron Pilipinas wala mat sunanawat da porsyento at small town lottery o STL at atong tanagagig walay share amin yung local government units at Pilipinas makakaawat na share from small town lottery o STL yasay proceeds tutan at atong tanagagig uunlad sa may igagamgan mandated by the 2020 STL Revised Implementing Rules and Regulations. Walay Revised Implementing Rules and Regulations tutan, IRR, importante, igagamgan dumanad sa may Implementing Rules and Regulations nasa 2020 STL, sara may proceeds, nanawat na kada LGU, at sara small town lottery, at unla at suporta at local health and social programs. Suporta at local health and social programs. Kanyan, agipon kan pankulawan no wala ray LGUs, wala ray baloy, walay programa da at panggawa na sa ray medical missions, kwanto, manggawaran na medical missions, manggawaran na mangitor-ira na donations, medicine donations, agontan. Mangitor-ira libre in tambal, at sari kada barangay, at sari man sasakit. Walag na sasakubandan baloy, agontan. Because si katutan sa mandate nasa 2020 STL. Makaawat so kada munisipyo na 5% at STL, agauntan na tatong tanagagik 5% of the PCSO charity fund. So nawat da. Yajad satan say imbaga-baga na PCSO say paknaan daditan atan niya nanaawat na saray LGU yapundo manlapot STL usaron at saray medical missions. Kanyan maslak at saray LGUs walay medical missions da. Aliwan nan lapod busa nasay mayor itan.
aliwan na napudbusa na sa local chief executive itan, na napu tulong na STL, na napud tulong na PCSO Charity Fund. Yaman napod sa ating PCSO Charity Fund, 5% unlad sa ating munisipyo. Yung gastusin natin para panggawa na sa ating medical missions, medicine donations, pangitan na tamtamba, lagaon tanatatong tanagagig. Yawalamat katakaptutan so hospitalization assistance. Tulungan da kayo. At saratay pampaospitalyo o gastos yun ospital at atong tanagagig. Di tanto kauton na sa may local chief executive, so sa may itartong tulong sa kayo no na ospital kayo. Walamat may tatawagan niya procurement of medical equipment akwanta no walalara LGUs using the PCSO Charity Fund to purchase mga medical equipment. Insan sa kimiditan no walaray man feeding at barbarangay courtesy of the LGU part itan nasa may 5% na PCSO Charity Fund. Kabyangan ditan sa panggawa na sa nutrition tan milk feeding programs. So amin nga nagagawa at lokalidad yo at munisipyo it is not out from the pocket of the local chief executive. Linaw yung patanad si Kara. Mag-inga manala po at sa may 5% share na LGU at sa may PCSO Charity Fund. So, para sa lahat, fairness, transparent at atong tanagagig, mabutitan niya na rin para sa lahat, fairness, transparent, fairness, tupat na natin sa may Jad Barangay Bunlag. Walay agawan baili at sari Arumya Barangay, akit balot si Karadimanod Barangay Bunlag, ang gapoy abuloy, yaman gawaray baili. Fairness. And when you say fairness, yung bagam tayo binitlam itay word of fairness at atong tanagagig from the root word fair. Anti-gabay itong ibagatay fair. Sa gabay itong ibagatay fair, a dictionary, impartial and just, without favoritism or discrimination. Nathan, at sa may agdain pangabuloy, yapan gaway baili at barangay Bunlag. Ano yun? Fair ba yun? Fair ba yun? Transparent at atong tanagagig tapat nyo pa no paki-dissect po yung budget ng bayan. How much is the total local tax collected? How much is galing sa national government? Kasi walay tulong walay tulong ya pundo manala po national government. Okay. How much also pagaramat sunana awat at sa may 5% at sa may 5% ya PCSO Charity Fund ya naawat na pag-iterat sa munisipyo. How much is that 5% ya naanaala o iiter na sa manala po at PCSO Charity Fund ya uunla at LGU. Pito patyo pa at sikara. Pigara tayo 5% yung manala po at STL. Transparent fairness. If you are transparent, provide us with the report. If you are fair, dapat para sa lahat. Angga po'y favoritism, agauntan. No, pinayagan niya walay baili at saray barbarangay. Dapat, amin. Amin. At naidan na untan niya pankanaw-nawa. Akin balat sa barangay Bunlag Atilak. Asa niyong para sa lahat.
Hanggang pala malam yung oras sa iyo mga kapaborito. Antabayan na susunod kaagad ang number 1 kapaborito, Joey Baby. Hello, good morning muna tayo kay Sir Joel Simar. Sabi niya magandang umaga idol. Gandang morning din kay Binmali, Kagawad, Poblasyon, Bernie Maron and Council. Ay, kumusta kilatan, ha? Kay sa ating poging-poging best friend, ha? Best friend, ha? B-E-S-T, aliwan, B-E-A-S-T. Beast man, beast. Ay, best friend. Dominador June Jubillanos. Magandang umaga, Sir Joseph Canto. Watching from Bacolod City. Ay, from Bacolod, Limugan at Bapur. Agaon na. Maong kinay. Best friend ko ay tapapasyar-pasyar labatay. Enjoy dyan ha, sa Bacolod City. Ano bang magandang produkto nila dyan? Pa-birthday mo sa akin ha. SBM, Saray Balitan Matwa. Say kabusol na Saray Managbalitay Tilatan Fake News. With JCB, Joseph Kanilang Bakani. Diyan technical side, Akantabay Timot, si Mr. END, Engineer Nixon Dakal. Siya po bukas mga kapaborito, dito lamang sa number 1 pop news station ng Lalawigan ng Pangasinan, DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito SPM Saray Balitan Matwa at Radyo Pangasinan. Programan magpasabi na Saray Matuan nagagawa at balay. Probinsya, bansa, tandyan intiron mundo. SPM Saray Balitan Matwa at Radyo Pangasinan. Kaulo, Cantabayo, sa Lawas Caro, tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SPM Saray Balitan Matwa at Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabusan. SPM Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good